Ka tika te kōrero mā te huruhuru kārere te manu. Ko ia hoki te tā huhu kōrero o te hui I karanga hiae mā ngā tari ka wanatanga ki roto o Ngāti Awa. Ko te kaupapa o te whakahuihui I aua tari, kia mōhio ai ngā marae o te Waiariki, he ahara ngā hātepe hei aruaru mā rātou, e whai pūtea whina I rātou I te kā wanatanga. Landowners and community support. Mai te taurua mano, ne ke atu ke I te ono miriona tāra, te rahi o ngā muni āwhina, kua tohaina e te tari taiao o te moana ātoi, ara ki ngā rōpū āwhina I ngā mahi kaitiaki I te taiao. Within Environment Bay of Plenty, we've had an increase in Māori applicants and successful Māori applicants that are doing actual work on the ground. You know, some of them thought that they could never do it, but you just get that one person that is passionate within their group, and that's the driver. Te kaupapa nui kei te kōkirihia ki wainga ki nei o ngā tari, arā he tuku āwhina ā pūtea, ā awhi, ki ngā marae maha puta noa I te rohe whānui o te Waiariki. E kōrero mai Internal Affairs, ko Inland Revenue, rātau rōpū e pūte nui. Mehe mea he āhua tawhito, he āhua karukaru etahi o ngā whakairo, te mahi tuku, ngā kōwhaiwhai, koe nā taku mahi. E ai ki tā te tari tina I ahi, he maha ngā marae kāre I te noho haumaru. Mai te Internal Affairs, e tahi atu o enei tari, hei hoatu pūtea. Ko te mea nui anō kia maumaharatia I te wā e tukua mai ana ngā pūtea āwhina nei, aha koe e pai ana tērā, engari ko te mea ke matāra, ara he here anō kei roto, kia tika tonu te whakahaere. Ko ira te wāhi, ka are tino mātau ana tātau. I ngā he ture, he here, e whai ana I a rātau āwhina. A pōpō ka tū anō he hui pēnei ki roto o Tauranga Moana. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.